Sagudayan nga rod ti surat ni Julie ang napauluan Caroling. Dear Cousin. Sagbay man nga inak binsa-binsaen ti pakasarita kasin yung kablawang kay man iti naragsa ka Paskwayo dita na MRC Studio nang runa keng kang atimon iti nga programa ang magusgusto ak unay nga subsubaybayan. Kastamet na nakablawak dagiti padak nga dumdumngeg kinagbibuya. Naawis tirik na nga mangibinglay ti pakasarita kasin yung ngamin masangwanan ti Paskwa nga agragragsak kumada tao ngem agparparikutak met iti asawak. Tangamin adda na dagse na basol nga inaramid ti asawak. Kataging gayta, saan ko pa'y nga pinakawan. Taure no, saan nga ipudno kanyak nga adda madi nga aramidin na. Jak pulos patyen kasin yung tanapigsa. Ti kutob ko, napigsa. Ti atap ko, galipliputan nak ti asawa. Ti ba'y makadakes kasin yung ket lipliputan nak. Maawatak kumano, ubing nga miti siya. Ti babae na, ti kabit na. Angim saan ta, bakit mat? Bakit iso na laing ta, baknang, gaputa, hawaya na nga rod. No kasano nga ng rugi, ti panagatap ko kasin yung kastiuman nga inak, rugyan nga isalaysay. At daman ti saludsudek king ka Julie, anak ko. Nang, da kayo gayam. Nakapasyar kayo dito balay. Kuha nga, main. Good, masikuran la tiriknak. Tanapanak itay kimatang ijay tiyangge. Good, nakitak mo't manan ti asawam nga makiin-inom ijay. Ay na, di kayo pala naruam iti manugang yun, nanang. Good, anyar, tiyan aramida. Di mo ko mamapansukunan. Taagawid mo't tanda, di lang rin makatulong king kan. Abusta awan trabaho na nga nabayagan. Kasta pa nga makin-inaw. Kat ipagsidaawak balasang ko, anak ko. Kat kasla nakitak nga isumot ti agbaybayad kadagiti inumundang arak. Ay nahadeta mo ti pagsidaawak iti asawak nanang. Taurin no nabayagan nga awan ti trabaho na. Kasla di may ibusan iti kwarta. Nga, no damagag, no sa dinot pangalalaan na, kumporme dita nga pagdisikitaran ko na namat. Adda ka no raket na, ngajak ka no ammo. Anya day nga raket, amangan ba't no illegal day tan amwam nasken nga palutputom ti asawam no pangan alaan na iti kwarta na. Ken ure no adda kwarta na, iti agnanayon ka de, kat adda pagdiskitaran na iti kwarta. Nasaysayaat mo't laeng adda na talgad nga trabaho na. Ay naamo yung ti asawak na nang saan na makan-anos. No adda mga iti construction, makalawas laeng, dinan kayat. Ket, ibagam ang mapan, ag-apply, no kayat na ti awan ubra na, ngagtatakdero, nagtugtugaw, ag-apply nga ka security guard, no kumporme dita. Nagdakkel abag nagdakkel alasag anak kaw. Baybayam nyo na tananang. Saan na bale? Saan mo't kiding agkurkurang ti asawak, may papan iti pinansyal. Anya, kahit mo asawan. Uray no awan trabaho na, may itid na latat ti pagrebingan na kadakayaw. Uwan mo't nanang, takanayon mo't nga mangted iti igatang ti abastumi. No masapol mi agbayad iti kuryente ken danom, adamot itid na no dumawatak. Mo't gayam ti problema. Angim uray pa'y nasken nga adda natalgad nga trabaho na. Tapno saan nga kasta nga tala makin-inom ti ubra na. Ay masikuran ti riknak, anak ko.
Anya ti orasan, apita ka lang nga nagawid, Edgar. Ah, jak pingin di na pupuutan ng di oras, bakit? Ay na, agalas 12 ti rabi eh. Kasabi nga di ka pinaturog. Kat amumat nga maladawa ka mat maturog, ken maysa. Madanaganak, tadi ka pa'y napasangpet. Hmm, Ay, tala ka di makin inuman ti amom nga aramiden. Ha? ah, Di ka kumagsapol di trabaho. kat awan mat, apa eh, adda ka di pagkurkuranga keng ka, bakit? Kat may itid ko ba't amin kakasapulan tayo dito balay? Wen angin masikuranak met nga kanayon nakadilawin ni nanang. Takalayon na ka makita dita pag inuman. Mas dao pa ita apay nga baybay ang kakano nga makin latan nga awan ti trabaho nga nakabaybayagan. Kaya bagam kumakin ni nanang, nga ititid ko mo ti pagrebi nga kakaspan rin ti pamilya da. Apay, amin mo't nga daw nga niya kaitid ko. Deta nga ruti kay ko adamagan ken ka. Pangalalaam ti kwartam. Saan nga nasisitan no, sa tinod paggabuan na. Ang imbakamat no nakadadot utang mon. Siya, unay kaya na, Julie, bakit? Awan ti utang ko. Siga, baka daw utang mo, ibag mo ganyak, tabayadak. Ne, magam. Ha? Siyak? Utang nga. Di siyang giangim nabayada ko. Ne, magam. Ano, ti masabol mo? No. Ne, Nangalaan din nakadadua kwarta. kwa. Tinanya di kita nga papapel. Di kita. Ha? Di kita res resibo. Baba, mano ti masabol mo, kunak? Taitid ko king ka. Awan ti utang ko. Ti damdamagag. Ang mga no adot utang mon. Pangalalaam ti kwarta nga. Ititid mo kanyak. Pangalaam ti kwarta nga ininom mo iti arak. Kuha nga ron. Adamot racket ko Saan nga gabutawan ti trabaho? Ket saan ko nga mo iti agdiskarte ti kwarta. Oh, deti ne. 3,000. No di pa umanay na yun na ka. Anayag at 5,000. Nga grocery tong bigat. Adupay. Adupay ti abasto tayo. Kamagit tiyenda. Agtiyenda ti sidain. Napnupay la jeref. Tano sumangpet ka, no ada papanam, kung di gatang kamat iti karkarne, kada kumpurme dita nga mairef. So nga, ay na. Kiti gumatang tanto ni dagdag kalarep no. Problema ti kinailit ti rep. Anya? Mamatulog akon. Dapat papanak into no bigat. Papanamanan. Basta. Inak man nagdiskita rin na. Ingkakid di agsapul ti trabaho, detat masapul mo. Tapno tila, di na ka, dildil hawon dananang. Nga, Ay, maturog akong kunak. Makaring-ring ka manan, Julie. mabalin ka di nga kasarita ka, paring Waldo. Ay, mare, si Kagayam. Anya ti pagsaritaan da. Masansan ngamin nga si kati kadwa ni Edgar nga sawak. Kanayon nga si kakano ti makita da nga kadwa na nga umin-inom iti arak iti tiyanggi. Well, tawisin dak, mate. Api ka di, mare. Ada ka di problema. Adda nga rin pag sidaawak la unay. Takunada, masansan kanumat nga ti asawak, ti agbaybayad iti inumin nyo nga arak, ken pulutan. Ay, isumat ti agilibre. Kahit ag-share kami mo dangam, di namat kayat. Ada ka di amom no pangalalaan na iti kwartana. Siya, awan mare. Ay, jak damdamagan kini paring Edgar, deta nga banag. Basta na, adulat tamot ti kwartana. Talaga ka di nga awan ti amom, pare. Baka mat kalkalubam ti asawak. Ibagam kuman pangaasim. Tapno saan ang kagpanpanunot iti kastoy. Awan talaga mare. Saan ko nga amo deta nga banag. Siguro agad adda ti trabaho na nga di mo amo. Kas kumaitan niya. Deta ti jak masungbatan. Basta kanayon lat tamat nga da kwartana. Uray no awan ti trabaho na big time na tamat. Hmm.
No kasta awan ti ideyam, paring Waldo, no sa dinot pangalalanat kwarta na. Awan ba, mare, awan. Ti amok aga, sikat magmagtad. Saan? Kasan ako mga ikakit ni manumalat sweldo. Nalangarot pare. Talaga nga, awan ti amo ma, baka amot nag-agswit-switik ka. Baka kalkalubam ti asawak. Saan pare? Saan? Api ko makalubak. Basta, awan tambok ka dayta pare. Ay mare. Sige nga rod, paring Waldo. Nagyaman na. Di ka di pa'y mangan. Ibusek dito si Daenen. Ha? Di ka di pa'y mangan ko na. Api nga di mo may baybatan ta cellphone mo. Asino ayati ka chat mo. Kuha awan. Idi sumangan ta cellphone mo at tamangan kaan. Sige. Ngalak man dito. Apay. Ni, ti alistom nga ng pidot ta cellphone mo. Apay, ti amom agawek, ti amom alaek. Mga alak lang ito si Daan, naglabayak. Ay, naatap ka unay. Siguro kat ada ilimliming mo. Siyak? Awan. Kat apay nga rod, ti alistom nga ng pidot ta cellphone mo, iti gumawatak ti si Daan. Kat ti amom makat alaek ta cellphone mo. Ti amo kagat alaem kat ada orayek nga rod nga reply. Asin no? Sino ti orayem ti reply na? Basta da ka chat ko lang. Asin no nga rod? Api nga di mo may bagat nagan na. Deti kwa. May papan iti deti apply ka trabaho. Trabaho? Saman? Alam mga takit din. Ibulsak man lang ito cellphone ko. Sarting ko tiyag chatin. Tamangan tan. Naunigmit nga tatiturugin ni Edgar. Adda nga ta ilimliming na kanyak ti asawak. Taapi kabuteng na, kay gamak ti cellphone na. Itatamat maturog, gundawayak. Sa pulik ti ayan ti cellphone na. Sa din nga tati nang idiswan na. Diyak kami nasiputan itay simbang pet eh. No sa dinot nang ipanan na cellphone na, sakpe nga naturog. Patasik man nga tawagan. Saan nagri-ring? Agbay-vibrate. Dito sirok tipungan na. Kunak tupay. Adalagi dilim-liming ti asawak. Taapi nga ipan na itis sirok. Ti pungan na dati cellphone na. Lukatakman. Takitaik man no. Ada sa baling kachat na. Imbagmat na nakaringkan. Oh. Sino ni Lina? Lina? When? Lina. Saan ka man nga agin didi? Ha? Edgar? Sino ni Lina king ka? Iso na ti kachat mo hindi kalman. Kinitak di oras. Kachat mo hindi mangmanganta. Sakabay ka nga nagawid di balay. Sakabay ka nga nagawid di rabi eh. Na naggabu ka dyan na ginumam. Nag-video call kayo. Nakita. Ha? Abi nga, ililong ka tam ti cellphone ko. Kita anya ko madakis na. Asawa ka, agasawa ta. Apay, naskin ka ding iliming mo kanyak ti cellphone mo? Apay, ada ilimlimig mo?
Ada di mo kayat nga makita, nga mabasa? Kwa, dayjay. Sino di Lina nga kina-video call mo, sakbay ka nga nagawid? Nilina kwa, dayjay. Anya? Adat abroad, dayjay. Ada di Hawaii. Kitapi nga kachat mo. Nakatatidog di chat yo. Oh. Good. Kin ka video call mo? Sino isunakin ka? Ada ka di relasyon nyo? Ada, ya. Api nga kasi tinabasak. Kasla ka lang makin-in naram king kwa na? Ay na, adat abroad na ya. Ada di Hawaii. Gagangay lang, gininangaw kam lang. Kin-inangaw. Kinapi nga awan tiladawan na. Awan tiladawan yan ti account nga susaren na. Kinitak. Dami account yung susaren na nga. Pakichachatan na kin ka. Kiso ka rod. Okay, when angem nag-video call kayo. Iso nga nakita mo tilangan na. Mo bang pansinin din dyan? Bakit day jay? Bakit nga Hawaiian na day jay? Kain inangaw ko laang ta. Inyadnak idi. Awan ti pagdanagam. Pag imunam kid din, ti bakit nga Hawaiian na? Kinakat adayot ayan na. Kinyachat ko laang. Gabuta awan ti maubrak. Dahil takot kami, tawan ti ubram. Di ka kumagsapon kami ti trabaho, ta saan nga makichat iti bakit nga Hawaiian na ti ubram? Makapasuron ka. Makatiman. Hanggang nagselselos, bakit awan ti rumping nga pagselosam. Baka mat no iso ti mangmangtad ken kat kwarta. Saan? Api ko mga ikanak. Nabit kang bimbayan ng gamam mo. Siguradum laeng. Diyak kayat nga luklok ko nak. Edgar, mamuak lang lipliputan nak. Siya, tutupak nga ron di kasi nga bakit? Si kamet. Awalat maubrak ko nakmet. Lang. Anya, Nagipapasak lat oras. Awan nga ron maubra. kinagsabol ka aming trabaho ma. Masurunak kin ka. Hindi ka kong ungitan na. Negatiman. Alakam. Alaka. Umay ka na. Bigbigat, Edgar. Iso nga ron. May mayat ka no ti bigbigat. Anya, May mayat ti bigbigat. Tanarugrug so da tao. di talat paglaingam. Umay ka kiti. Intan. Nakamulumog ka matan. Nakamulumog ak matan. Intan. Ay, nabigbigat. Inka pa'y dumigos mo, amon, intan. Inka ang agat arak ka pa'y laang. May mayat naganganas no kwa. Hindi ka talaga bigbigat, di tapi namigat. Di tapi mangan mo't di tapi dumigos mo't Babatamtaman Kitain na eh. No, nakaingar na eh. Di talat pagliingam. Kita apay di mo ka di kayat. No sa anak nga nalaing ka dahito nga banag. Maanusan na kumapailag mo Puro kapiloso po. Di talat pagliingam si ka, Edgar. Kit talaga paglaingak dahito nga banag. Apay. Siguro agad kinachat mo man hindi bakit nga Hawaiian na. Siguro tinakariing ka kit isot imo nang inaramid mo. Saan? Awan day jay. An mo ka kanti sa bali ka ipapanan na day jay. Saan nga big deal day jay? Ang angaw ko lang day jay. Ngam dayto nga bana. Saan nga inangaw dayto eh. Mailiwak. Mailiwak yung kabakit. Kit numailiw ka agad di saan ka mapan makininom. Ta idito ka na tabalayan. Nakadugundaway ta. Takot mapan makininom ti Bram. Wala agad saan ka kung ungitin Ay aywin ka lang arudan. Baka mat no ada relasyon nyo kada diyang alina Awan ko nakmitkin ka. Ada nga po yung pintas ka no, agselselos ka. Gagangay lang agselos sa kata asawa nak nga ron. Maduktalak lang, Edgar. Maduktalak lang. Ada mading aramid mo. Awan ko nakmitkin ka. Awan ti maduktalam. Awan ti aramid ko. Pangalalam mo ti kwartam.
Apo, paulit-ulit. Kat sumbata ma, kat kumpurme di ta, naduma-duma nga raket. May kakit ditituhin ta, may ka, ah, mm, 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 mm. Dito nga talaga ti paglaingak. Ti mang romansakin ka, bakit? Oh, Edgar, lakay. Oh, kung nagtupay ka, nga magustuhan ti raramidag. Oh, anya. Agimon ka pa eh? Saan? Di. Alangan ba't kayo sukat ka itibagbagay? Baka yung sukat nagtutububing. Saan? Si kalaing ti babae ti biyag ko, bakit? Siyak lang Siyak lang ti babae ti biyag mo. Oo, bakit? Adala madamag ko nga sa balim. Agsagana ka kanya. Awan, si kalaeng iti agnanayon, bakit? Edgar! Edgar! Aging ga ka di ita. Kat saan mo pa nga nabaon ti asawa mga magbirok trabaho na anak ko? Ay na, masangwanan ti Paskwa. Kasano kay pa nga rod? Okay lang nanang. Ay la, bay amlatan ni Edgar. Tapay bay amlatan ako nam. Gaputa, saan mo't nagkurkurang kada kami nanang? Maitid naman di ti pagrebingan na. Maitid naman di ti kasapunan di ti ubing. Kat di ka agtaka. Di ka mas daaw, di ka agsidaaw, no paggabgapuan na tititid na kada kayo. Bebe amlatan nanang, bebe aklatan. At least, naragsak kami lata. Baka amot sa bali nga ragsak data ibagbaga manak ko. Siguro akit. Kwa, kayat bumot lata. Tano awan trabaho ti asawam kat adadog gundaway yaw. Nga, kaamumlatan No, dahi nga is-isem mo kat amuklatan nga kanayon ka nga mapagustuhan. Ninanang mat, kasla kailangan di babae. Kasla di yun namot naglablabasan. Gagangay laeng mat maragsakan ta. Saan nga kurkurang ti asawak? Iti dahi nga banag. Dahi takot ti paglaingan niyo. Imbes ko mga bugtakam ti asawam ta mapanagtrabaho tadikat iso ti ichis-chismis imarmarites di ka ti tattao ti aglawlaw. Anya ko matimarmaritas na nanang. Kaday ta. Paala ti aarak di ta. Irimin alam nga agpapaala. Nga uray no awan ti trabaho na kat kasla kun sintir malata. Kasti ko nanang. Saan nga kurkurang ti asawak. Taadulat tamat tititid na kanya. Uray no awan trabaho na. Tapat check nga dati sabali nga diskarte ti asawak. Diskarte nga. Deta lang amin ka, deta lang ti paglaingan yaw. Gaputa ka na yun na ka nga mapagustuanan. Bebe amlatan. Nanang mo't, nagsaukay manon, ala. Bebe anyo kadlatan. Ti importante, naurnos ti pamilya mi nanang. Ken nasaya at tilangan-langan mi nga agasawa. Makamuka, agbabawi kan to ka maudyanan na. Apay, di ba ibus aya, deta pagdisdiskitaran na nga kung kunam. Ala, panawag ka pa Kat di ti apo ka, kumusta da? Kat nasayaad damot ananang. Dandani mo ti bakasyon da. Dandani mo ti Christmas program da. Holiday break damot. Kat ibaong kunti ida, may dantumot pumasyar ni family house. Alawan, kat nay, mailiwak unay kadakwadan, anak ka.
cellphone man ti gigamamon lakay, kakit din. Nangan digiti ubingan imuna da itayen. Mabitlayan. Sino aya chat mo manan? Nilina manan. Saan? Sabali. Sabali dito. Tiamok man nung nalipatan mo dayjay. Ang angaw ko la dayjay ko nagmit. Malasigi. Adda kayo magpaspaskwa. Ay, pa nagpapaskwa manan. Agsasaro manan, di kito yung magkaroling. Ay wala. Kung gaya man niya. Mga rugi man gaya man ti pa nagkakaroling. Ay wala gaya bakit? Inak tumamot agkaroling into no bigat. Anya? Wen. Sino ti ka doon mga mapanagkaroling? Laklakayan ka, Edgar, mapangkapalag karkaroling? Apay, ada ka di pilpilyan nga edad ti pa nagkaroling ka naman. Doon to pwede kiti, bakit ka dalalaki nga may karoling? Awan mat kid di ati pilpilyan ng edad. Angin ka anupin nga nagkaroling ka. Di ko na nga din nga at dadamo iti amin na banag. Anya? Basta, inak to matagkaroling Tapno, danayon di kwarta. Isupay. Adamot ba si talento nga kumanta da tao? Apikit din nga saan ko aramaten. Sino ti kadwam? Kumpurme ditan, nintol ta, parang waldo ti, bako na. Pagkarolingan nyo. Basta, dita. Sigurado maanga da makarolingan nyo. Baka amat mapanlagin inom ti ubrayo. Saan, yung kami agkaroling at malmalam. Baka marabyanak ton. Anya? Nagbayag yung nga agkarolingin. Siyempre. Tapno, adumot ti pagbingayan mi, akin ni parang waldo. Adu nga balay, ti pagkarolingan mi, dagdag kilmet laeng ti makarolingan mi. Makaamu ka. Basta deti para noche buena, hindi mo liplipatan, mangted kanto. Kitne, agdawat mo di kita anak mo ti pagregalo da, kadi ti classroom da, di ti Christmas party da. Wen. Kani kamtot kwarta ida, pag contribution da iti makan. Wen. Awan ti problema ka da bakit? Mangtedak pe kiditan. Anya? Adda kwartam? Adda, kaano pa nga nawan anak, ne. Data, 4,000. Sagdo 2,000 da, umaneditan. Igatang dat regalo da para exchange gift, pag contribution da, ken extra nga allowance da. Katsyak nga rod. 2,000 pa Bagim mo't dadabagay. Igatang mo mo't ti kumpurme akayat mo. Regalo mam ti bagbagim. Ingka shopping. Gumatang ka ti barong arwatem. Sige. Nagyaman na kalakay. Alang rod, ituloy ta ti mangan. Nasapamot nga rin mo ti asawam. Kat aging ga ita awan pa'y. Ada ka di trabaho na nanak ko. Awan pa'y nanang. Napan ka di nagsapol ti trabaho na. Tasapamot ka nagpaili. Nakita yung nga nagpaili nanang? Wan. Kadwa na ni parang Waldo. May sana mo. Baka nakita dagin parang Waldo si Ili. Di siguro Ili, tinapili da nga pagkarulingan nanang. Taiso nga mintin pakada na kanya. Karuling! Ni Edgar! Mapanagkaruling ko naman ako. Unang, dahil mo timpakada na kanya. Taiso ka no pa datay masapulan da kini parang Waldo. Kesa awan ti ubrana, mapalag karulingan. Ay. Agmauyog san ti asawam. Apay mapanagkaruling. Sumati ko na nanang. Bebem latan Saan mo't nga nakababain, ti agkaroling kadagito nga panahon, tadandanin ti Paskwa nanang. Laklakayan nga rudan. Awan mo't ti pilpilyan na ti edad nga panagkaroling nanang. Dakay tupay. Dinaudi nga tawon kat simurot kayo, ano giti padayo nga babakat, nga napanagkaroling. Kwami day dyan nga senyor. Tapag kami nagpaskwa. Isong karod nanang. Kahit musawa, nagmalmalam.
nga napan nagkaroling ti asawam. Wenang ta isud na kano ti itid na nga igatang biti pang Noche Buena. Ta na sobrana di umayda kay to ikan. Hmm. Di ko mamapanagdirok ti trabaho sa angkat nga deta karkaruleng. Apay, kanayon ka day nga Paskwa. Adakon bakit? Nakainom ka nga nagawid. Yan anyan ti oras. Edgar. Pasensyakan bakit? Narabyan kami nga nagkaroling kini pareng Waldo. Talaga ka di nga napang kayo nagkaroling? Manipod ti bigat nga nasapa. Aging gaitang rabrabi eh. Gabuta aduti na karolingan mi. Naginom kami sagbay ka manakawid. Anya deta awit mo. Nga nakasupot. Ito eh. Kuha. Deldelata na eh. Nagado nga delata daytan nga imported. Wen. Nangalam da kita. Dapat chocolate. Tapay chocolate. Dapat sabon. Kape. Coffee mate. Duma-duma pa eh. Ne. Ala. Nakayon ti abasto tayo. Bakit? Nangalam da kita nakadado nga. Imported nga delata kada sabon, kape, creamer. Oh. Napaskuha kami Napangkang mga rod nagkaroling. Anya? Kahit mo sawan, dagit ito tinted da? Wen. Kahit gabuta, naira na nga balikbayan. Dagiti agtagibalay nga dagiti nagkaroling kami. Dagiti tamot tintindan. Anya? Dati pa yun eh. Dami kwarta dito eh. Alaim na data, idulin mo. Dolyar? Dolyar? Dolyar na naitid ko? Wandi. Dua gasot ni. Dua nga sa nga gasot nga dolyar. Kahit mo sawan, inted pa iti nagkarulingan nyo dahito $200? Wen. Naggalante mo din, dito nagpaskuhaan nyo? Babalik bayan da ngamin, kaduan na nga nagkaroling kami nga balbalay. Ti kinaado nga balay nga nagkaroling kami ken pareng Waldo. So, dito ti nakaroling ko. Maturo ka kung bakit. Makaturturo ka klaw na yan. Anya, DJ? DJ? DJ lamisaan? Adi, arak DJ? Neti pangted mi nga naginom. Batik pala dyan, tadi mi na ibos. Sa bali mo talangan natin siya nga arak. Imported? Wen. Impapaskwada pa kada kayo? Data imported nga arak? Wen. Gabuta, nakita da siguro nga, aglang nga kami amang martek, arak tinted da kada kami. Mayat man. Malangarod, maturog ka, tayo nakipak ni dagiti inyawid mo nga napaskwaan nyo nga deldelata kada kumpurmi dita. Mayat gaya mayat, agmalmalim nga, mapanagkaruling. Tano may ranam nga, balikbayan ti bumalay, ti akin balay. Kasto ti dagayam. Awisip ton samot, nagiti kukumadrek aya. Tabadasin mo yung mamati agkaruling agmalmalam. $200? Idulin ko dahito eh. Ay! Paring Waldo! Paring Waldo! Mabit lang. Anya ka DJ, Mare? Kwa, Mare. Ay, pare. Permimot ati ragsak ni Maring Wilma. Anya.
Permi mo ti ragsak na Ta adu mo ti inyawid mo idi kalman, idi rabi nga napan nagkaruling. Karuling nga. Ket ti papan yun pa nagkaruling kini Edgar nga asawak. Sigurado nga, no anya ti inyawid ti asawak, iso mo ti inyawid mo. Nga, nagayawid ti asawak ti imported nga delata, sabon, kape, creamer, kenda dumapay. Sa adapi $200 nga napaskwaan na kano. Kenjak mo DJ peso. Ay, we, kwa, Caroling, ay, weng, kwa, Caroling. Caroling, iso ka ditimbagan ni pare king ka. Uwan da iso mo tinapanan nyo, saan ka di? Ay, iwan, iso nga rod, tinapanan me. Anyang iso nga rod, pareng Waldo. Basta no anyat imbaga ni pareng Edgar King ka, mare, iso tinapanan me. Gare ka, makadlawak, pare. Api nga kasla di mo ammo, nga napang kayo nagkaruling. Isa man, mare, napang kami nagkaruling di kalman. Napang sinorsormi dito yung barangay tayo. Barangay tayo? Kiti ko na ti asawak, ijay ili ti nagkarulingan nyo. Saan nga dito yung barangay tayo? Ay, kade, iso imbaga na king ka, mare. Wen, ay di iso ba, mare, iso ti nagpaskwa ame. Ijay ili kami nga nagkaruling. Ibaga man kanyak tipod no, paring Waldo? Nagkuyog kayo kini parem nga Edgar, wino saan? Ay, anya ka di timbaga na, mare. Nagkuyog kayo kano? Ay, iso no ka, mare. No iso timbaga na, nagkuyog kami. Ay, ipulong ka kini Maring Wilma. Kalkalubam ti asawak. Siguro kat adda amo nga mading arami ti asawak. Iso nga kalkalubam. Saan mare? Saan? Agpudno ka kanya. Kaduam ti asawak hindi kalman mo na saan? Ipulong ka kini Maring Wilma. Ala. Ay, kwa mare. Sana ko mga kagkagura angim. Sigurado nga guraan nak ni pare no. Ada nga guraan ka. Iraman ko pa iti asawam, ala. Sana, mare. Sana pa nga asim. Isong nga ni bagam kanya, pare. Nagkuyog kayo kini Edgar, wala saan? Nagkuyog kayo di kalman, wala saan? Anya ka diti, saan nga na anya? No, anya ti amom, no, anya to susto, iso di bagam kanya, pare. Saan, pare? Saan kami nga nagkuyog kini parang Edgar? Dahil lang mo ti kahit ko nga maamuan. Sana ka rin pulpulong kini Marem mare. Sigurado nga, baka no isina na. Anya? Ibagaman kanya, kada ka di madingar aramitin ti asawa? Ha? Anya ti, api nga kalkalubam ti asawa? Saan mare? Kwa nga men, nagkid daw la kanyak. Nga, kalubak laeng, awan ti amok ka aramitin na mare. Jak amo no sa dinot na panan na. Basta ti kwa ibaga na latta nga no damagan nyo, ibaga ka nagkuyog kami. Hindi na mo't imbaga no sa dinot na panan na. Detan ati mistake na. Ta saan na ka nga tinulagan nga nasayaat. Iso nga agsaga na dayjay nga Edgar. Nalaing day nga lalaki. Tasapa nga naturog. Sigurado nga jak mariing tapno no. Salangadak, palutputek, no sa dino nga talaga tinapanan na di kalman. Sa pulik man ti cellphone na. Sa pulik man. Takitaik man no adda ilimlim man ti asawak. Kunak tupay. Ada dito'y sirok ti pungan na ti cellphone na. Kastakot no, ada ilimlim na. Dito, naala kong ti cellphone na. Umadayo ak. Tapno dinak makita. Ngal, linukatak ti cellphone na. Inakidyo salas. Caroling.
Napanda ka nung nagkaroling. Di na nga taamo Di na nga taninamnama nga makasaritak ni paring Waldo. O penek dito yung messenger na. Tama nga nod na makitak nga kachat na nga sa bali. Baka kachat naman ang dete hawayana nga. Lina tinagan na iti Facebook. Ang awan mo ti Lina dito eh. Ang asino dito yung Carol. Damok na makita dito yung Carol. Dito yung messenger na. Carol? O penek man? Tabasaik man no, ti conversation da. Ayop pa lalaki! Agriin ka! Agriin ka! Ayop ka lalaki! Ayop ka? Aray ko! Abi ka tinungpanak! Sino dati Carol? Sino dati Carol? Nga iti darling! Kunang nga napang ka nagkaroling! Napan kagayam kindi Carol nga darling mo! Saan kan nga makapaglibak? Namin adom nga inawagan ti darling ka dito conversation nyo. Ha? No kaya't mo itong paking ka yung cellphone mo. No ilibak mo, itong paking ka. Carol. Oh, di ba? Gapom ijayan na. Si Mangpat nagbakasyon. Isugayam ti Hawaiana nga bakit? Iso ti bakit nga Hawaiana la? Ne, nakitak tila dawan na dito nga Carol nga awagam ti darling. Bakit nga Hawaiana? Iso ka di tinangtad ka dagiti important nga dilata? Important nga kape kada creamer? Iso ka dit nang ka $200? Iso ka dit napan mo nagkarolingan? Bakit? Yak pa na murmuran. Yak pa na ususawad. Agpudno ka! Agpudno ka! Ibagam kanyak ti pudno. Kaano pa nga liputan na? Kaano pa nga ada relasyon mo kada nga Hawaiana? Ibagam kanyak. Kaano pa, Edgar? Pakawanin nak, bakit? Pakawanin nak. Nukas na pudno. Ang angaw lang kami ni De. Anya? Ang angaw lang idi. Kat gabuta ikikanak ti kwarta. Siyempre alam ba't nga agkad kita. Grasya daytan. Ay, ayop ka. Isubot lagayam nga naturid ka nga uri na awan ti trabaho. Tadamad gayam mang titikwarta king ka. Pakawanin nak, bakit? Katita ta si Mangbat. Napang ka nagkaroling king wana? Ha? Anya tinaramid mo? Ha? Kasbot tinararamidin kanya nga asawam? Rinumruman sa maday ka bagbakitan? Ay, saan, bakit? Saan? Nakasaan? Imposible! Di na ko masingirin king ka, ano nga kwartang intundaking ka? Ha? Imposible nga di nakidawan king ka nga romansaan, paragsakam! Itad mo kin quality kayot na. Bakit? Saan na? Awan din na pasamak may... Tsak mamatmati king kan! Agtalaw ka, Edgar! Agtalaw ka! Bakit? Pag-aasim ko ha. Pag-aasim bakawanin nak. Bakawanin nak. Bakit? Tanaw! Gaputa di na kaya titumalaw ni Edgar, siya kon titimalaw ket napanak nagkamang iti balay dananang wenno iti family house mi kasinyong. Imay ti asawa kabigatan na, idi ta mausawanen ngem sa anak nga rimrimwar, sa anak nga nakisarita ken kuana ta talaga nga nalauspe lang ti gurak. Gapuy tinaramid na kanya. Jackpot yan,
nga awan tinapasamag da iti baket nga hawayan nga mangmangted ti kwarta ken kuana. Ti baket nga nagkarulingan na. Ti baket nga nabayagan nga mangmangted ti kwarta nga ititidmet ti asawak kanyak. Diyak man laing pagharop nga tigayam ititid na nga igatang mi iti kasapulan ti pamilya mi. Ket agga po iti sabali nga tao. Diyak mapagsusurot ti trabaho kasin yung diyak pa di agkakana ti panunot ko. Kas agtagtagerger pelaeng tiriknak ti bagik bayad nga isursurat ko deti nga pakasaritaak. Tamasangwanan ti Pasko nga naragsak ko ma ti nga pamilya. Ngem saan ta kastimet tinapasamak, kastimet tinaduktalak. Aging ga ita, ketagkidkid daw ti asawak ti pamakawan ko. Ngagsubli akon ken kuana. Ngem saan mo't pa nga nagmaumaw, nagpukaw ti gurak ken kuana kasin yung iso nga nagtaklinag ti programam tabaring numalaganan ti riknak no maipeksakon ti kaririknak maiburay kun dati nga pakasaritaag ken baring no maikandak iti balakad no anyat kasasayaatan nga aramidet. Kinun konsintir ko ti asawak nga saan nga mapa nagtrabaho ta maitid namot digiti kasapulan mi tagayam at dati mangmangted king kuana. Ket posible nga kadayta nga papan na nga panagkaruling ket binayadan mo ti asawak. Kumbaga ket sino papakan mo ti asawak. Tinait-itid nga hawayana. Mapakawan ko nga ti asawak. No bilang laeng ta pudno. Pudno nga rin romansa na tayo bakit. Kinanaig na dati awagan na iti darling. Agyaman na kasinyong ti anos ken laing mo nga nang tedbiag dati nga pakasaritaak. Iyonak mo ten ti agyaman kadagiti makaitid ti balakad. Sabi kumagad na kay batit adal liwliwaken pagsarmingan ti biag dati nga surat ko kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program kasin and God bless everyone. Toy naliday ti Paskwana apagayam mo. Julie. OMG, Julie. Nairan-ran na pailaeng masangwanan ti Paskwa. Deto'y napasamak. Ay. Dito nga ron, di ba kabuklan, di ba kasalitaan ni Julie? Ket, kadagiti amin nga nakangeg nga adati may balakad na mabalin yung balakadan ni Julie.